Shalom, selamat melambi, selamat merampak lako mintuk siulu lan sanga kaborok na puang Yesu. Mak kure semangat ki belana pangantak na puang tu tontong payan lan mintuk allo katuanta naurungan ni melambi ate milikom ki sesola kale manaman sia buku baru. Ulen doi renungan harian toraya edisi Senin tanggal 22 bulan Misa tahun 2024 lah dibahasa tu sang tan kada lamai surat madatun na puang matua tu la mendadi arang unulete katuan talan sangallo masanna apa dolo diomai ta palaku pak tunduan ta masambayang o ambek mamase lan suruga tu puang tontong ki sabu ambek lan sangan na puang ki puang Yesu. Mak kura semangat kan belana mangkamu kami antak lan sang bongi masaina na melambi ate opuang mi pamili komu kan sisola buku baru sia kale manaman laki basa tu diona sang tan kada tula mendadi arang unolai teka tuang kilan sangal lo masaina kiranuan kamu tu tontong rondong kan na te kadami mak din laki perangi seturuk lalan pak poremi angki tontong ompogoi lan mintu tengka kedeki mak kada-kada mukomi opuang matua belana sakak sadiam kani perangi tu kadami lan sangan da puang ki puang Yesu ki mas sembayang mati Allah malabi amin. Kadana puang matua tula dibahasa melambi tu temo ya mutu dia lamai Kadadian pasal 35 angka misa selaku angka 15. Kadana pumatua tunakua katuruan na pole Yakub dio Betel. Mak kadami puang matua lako Yakub nakua kedeko males tau Betel amutor dio sia garagai dio tu misa inan pemalaran lako to kapenomban umpak pekitanan kalena lako kalemu tumu malai diomai Esau kakamu nukwami Yakub lako repokna sia mintu to nasulan tibe tu mintu balo to salian lembang diomai kalemi sia seroi tu kalemi sia sondai mintu tamang kalemi mai komi tamale sok Betel belana la unggaraga nak misa inan pemalaran lako tu kapenomban untan dingin nak talinga tona lambi nak kamaparisan sia urondong nak dio lulalan kolai nasorongi lako Yakub tu mintu balok tu salian lembang dio kalena semintu baba dio talinganna anna lamun nasang Yakub roko padang dio to garonto kayu tar pintu sikandapi tondok Sikem kede mitu tau ya tumai anna parampoi kamatakuran puang matua tu tondok nolai na tai pole na ula itu an mai anak na Yakub susi mito anna rampo tu Yakub sia mintu to nasolan lako tondok Lus dio tondok Kanaan ya mutu Betel inde moto nani unggaraga itu misa inan pemalaran na yatu inan yato nasangai el Betel belana inde moto nani puang matua umbo kalena lako tona malai tu Yakub diomai kakanna ya tu Deborah to mantarana kana Ribka tona mate na dilamun rampe sau na Betel diong to garonto kayu jati tu disangai jati parran nuai mata umpak pekitanan pole omi kalena tu puang matua lako Yakub te mangkan na sai dio padan Aram sia napasake maka demi tu puang matua lako ia tu sangammu Yakub apa taekmu anna la disabu Yakub sangadina Israel mo tu sangammu na sangaimi Israel nakua tu puang matua lako kalena aku mote tu puang matua tu umpoisan angge maritik membatik meko sia membak kako na misa bangsa
Ontorika buda bangsa labu tu dio mai kalemu, siaya tu mai datu labu tu dio mai tarukmu. Ia te padang tu kubagianmu Abraham sia Ishak, laku bagian duka ko, saya tu batu undimu laku bagi duka padang yate. Sorok mi langan tu puang matua dio mai to inan nani maka adalah ko Yakub. Na osok mi Yakub misa tenda dianna batu silambi dio to inan nani puang maka adalah ko kalena. Ya mo batu tumisa tanda dianna batu silambi anna patok doi anggoro di penuluan sia nabuloi minna. Naya tu inan nani maka ada puang matua lako nasangai Betel Yakub. Amin. Kadana puang matua melambe to temo di pepenggaron tolan misa kada yang mutunakua umpamain dan kale dio olona puang atau dalam bahasa Indonesia menguduskan diri di hadapan Tuhan. Sang siluran tu di pakaboro lan sang na puang Yesu biasa den tu kada dirangin akwa dengki raka lama serobang tongan bang te kada belana inang tak misa torro tolino sundun apa ya kedikuai dengki raka lama serobang teo na ladinai pembunian kasalan tu dipogau ya tu puang sumpu mamase seliu kaboro tak rana suale itu tauna ke sai dio olona mengkatu tun unaku kasalanna lan Yoel pasal 2 angka 10 talu nakwa sese tu penami dan ayatu tamang kalemi sia mengkatoba komi lako puang kapenombami belana sumpu mamase sia sak palak buda tu puang kalando pesuka sia kapua kamasokananna sia napenasan itu diona kamandasan. Nakana sa Yakub tu kamaindanan na puang matua ya mito ton nasuai puang matua male lako Betel ya tu napapatui pak tangaran dolo ya motu kakadakian napogau taun na sia anak na tumangka mo umpenombai kapenomban senga batu umpenombai diata sia umpatibol lorara nanannung mandalan Yakub kuma umbalan akwa lamale umpenoloi puang sia unggaragai inan kapemalaran laku puang ke ya temai repokna sia ya tumai to na sisolan tontong bangpa tuolan kasalan sia menomba lako diata nakwami Yakub lako repokna sia mintu to nasolan tibe tu mintu balo to salian lembang diome kalemi sia soro itu kalemi sia sondai mintu tamang kalemi angka mak penduan pak basanta napogau mi tomai to nasolan sia anak-anak anna sorong ilako Yakub tu mintu balo to salian lembang dio kalena sia mintu baba dio talinganna anna lamun nasang Yakub roko padang angka mak pentalun pak basanta nina sang siluran lan sang anak puang Yesu sipatu tu kamengkaulan di pemanasalan kamendanan katuan petambana Yakub lako mintu to nasolan si anakna kumuaan na mengkatoba susiduka to kita na laki bilangan na to ditambai tama kamendanan na puang ya moto la maringang ki untampe to may dosa dipugau ulandoi kapeng katobaran. Amin. Ta masambayang mak kuresmaakan o puang tu atumang kami bengkan angki mak din umbasai umperangi sa unanungani tu diona kadami pasak itu kadami o puang pamatoto kani denupa ki tontong umpogau ilan mintu allo katuangki ki maadin tontong mengkatoba lan mintu allo katuangki upuang
ambek mamasilan suruga, rondongkan lan allo ya te opuang, lan mintu pengkarangki. Kiranon kamu tu tontong rondongkan ni dan lupa ni te pengkarangan mang kami papatuangkan si misa ki mak dilaki angkaran si turu lalam pak purem mi opuang matua. Ki pasambayangan tu kombongan mi puang tu lan kamalaman batang kale belana sake mak pusanga-sanga. Kamu tu tontong urondongi beni kama totoran opuang anda tontong mak pasare mati olo malabi mi. Puang ambek mamasilan suruga. Ya mute tu pasambayang ki opuang pangandoki mati olo malabi mi. Tarima mi siapirangi mi belana masambayang kani umpotete sanganda puang ki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Rampo inde moto tu kasipulungan ta melambit totemo salamak marampak lako kita solanasang puang tontong urundong ki. Shalom.